Slavek, tvoje srce posebno tuče za klasu 125. Startni broj 10, 125 SP, Mislav Perković, bravo Mislav! Poziciju imaš? Cijele kvalifikacije sam bio prvi i onda dok se izašao me Jay. Dođem spreman. Jel buš namusal onog tam startnog broja 5.50? Kak ti vidiš ovu utrku? Po meni je ovo bolje na Grobnik i bilo svaka Panonija i to se odnosu gradske trke uvijek bolje. Bravo. Nešta fenomenalno kako ovi ljudi voze kroz zelinu. Čiko, Molim. 46.810, pa dobro šta radiš? Pa nemoj mi to raditi sa nekom konkurencijom jer vozio si svoju utrku. Malo pomalo, nisam mislio da sam toliko. Hiljadarke ne voziš, rekao si pričuvat ćeš si ipak motor, jel tako? Čuvam motor za Grobnik, pretvor mi ove, stavi da nešto raštalavati, pa ću onda zaborav kak je bilo. Da, ovo je inače, ajde, nova staza, ima svojih prednosti, ima svojih mana. Publika, Štimon, kak ti vidiš ovu utrku? Po meni je ovo bolje na Grobnik i bilo svaka Panonija i to se odnosu gradske trke uvijek bolje. Bravo. Zanimljivije publika pokraj tebe. Tako je, tu dolaze do izražaja fajteri i sve ono što tebe čini sretnim da vidiš i publiku i da publika osjeti tebe kad prođeš. Ništa, bio si fenomenalan, evo žao mi da te nećemo gledati u hiljadarkama, ali stvarno pričuvaj taj motor, napravi dobar rezultat na Grobniku. Imaš pozdrav od Drageca i od ekipe Moto30 Plusa. Za Moto30 Plus direktno iz safety cara pratimo klase 5, 6, 7 i 8. Normalno vozimo se u Porscheu, drugačije ne možemo. Malo nam smetaju motocikli, ali dobro je. Kaže papiga Magor vozi za MCK Nova Rača. Magor, to je od našeg Tomija, jel tako? Je. Da? I
Slušaj, ja sam se čuo sad malo prije s njim, rekao je napravi nešto za story i reci mu da mora stisnut gas na tom motoru. Onda ćemo ga bome istisnuti. Tako je. Gledaj, sad uskoro krećeš, ja ti želim puno sreće, ovo ti je prva utrka, kako? Tako je, prva. Nadam se ne i zadnja u životu. Neće biti Sretno, zadnja. pametno i to je to. Može, hvala. A Tomiju ćemo se zahvaliti. Može jedan like za Tomija? Hvala Tomi. Tomi, imaš pozdrav iz Zeline. Onda može. Kaj si zvao dečka ovoga bio? A ti si Ante. Cure, kako Ja trebam policu, nema... Pa jesi odradio? E pa nemam ga ja tu, ali to si... Jel mi možeš donijeti policu da ti pišem? Prove, piši datum rođenja. 08. Slušam, Molim. kako ide? Dobro. Ide dobro. Ajde, za Moto Plus ide ovo direkt, live prijenos, ovo je direktan bio prijenos. Jel imamo stotinjak vozača ili ih imamo i više već? Ima ih stotinjak, kod prije. Ima ih stotinjak, za sad. Dobro. Možda malo manje. Ništa, cure, držite se dalje, idemo. Da. Predsjednik kluba, šta kaže sada za ovu količinu vozača koja je došla tu? Da li si zadovoljan, da li si sretan? Prekrasno zadovoljan, prekrasno sretan, prva liga. Da li je već krenulo ono? I evo dvije najljepše cure za Moto 30 Plus. Cure, kak ste mi? Odlično. Drageca nam danas nema, Dragec je na svatovima, bumo ga pozdravili. Nek donese kolače. Dragec, čuo si? Dragec, čuo si? A gledaj ovog tu što viče, a? Jel ćeš ti pozdraviti Drageca? Pozdrav za Drageca i od ekipe iz boksa. Bravo. Slavek, tvoje srce posebno tuče za klasu 125. Da li si sretan što je ovako tu? Super, evo, puno motora, mrak. Koliko je tvojih ovdje? 3. Bravo, svaka čast. Evo ga još jedanput ovdje iz Zeline, iz prvog startnog reda, starta nam i startni broj 10, Mislav Perpušić. Naša nada, MCK Nova Rača, ali tu je fenomenalno. Znači evo imamo, to je jedna prava pravcata ekipa, idemo ih pobiti. Sretno Mislave! Bravo! Slavek, znam da si lud i da ti je dosta svega, ali ovo je najviše i tvoj projekt. Utrka treba krenuti, ovo je prva utrka. Reci nešto. Lud sam 100%, ali evo, veseli me, super je sve, evo imamo start prve trke. Start prve trke, odlično. Evo, super. Čekamo skutere i mislim da ih je 13-14. Dragec. Tako, imamo veliki pozdrav za Moto 30 Plus Drageca, odavde iz Zeline, tu je vrijedna ekipa, svi su ovdje, Svećana Bina, svi su tu, a mi krećemo uskoro. Ovako se stvara povijest, ovo je prva utrka koju će skuteri otvoriti, prva velika nagrada Zeline. Dakle, prva utrka 1.9. kreću skuteri. Startni broj 10, 125 SP, Mislav Perkošić! Bravo Mislave, stari! Evo ga, još jedna pobjeda. Čuj, rekao sam da si neprikosnoven u ovoj klasi, da si povratnik i da si odlučio pobijediti u svim utrkama. Tako je, ovo je samo početak, nastavljamo još jače. Voziš za koji klub? Naravno, za Raču uvijek. Bravo Mislave, sretno!
naše nade, MCK Novarača, Nada iz Šumećana, jel da? Ti si Nada iz Šumećana. Dobro je, bravo. Čuj, jesi ti spreman za utrku? Naravno da jesam. Rođen spreman. Jel buš namusal onog tam startnog broja 5.55? Ne budeš? Ja mislim da budem ako mu crkne motor. Vidiš. Idemo mi malo do njega. Tonkić, šta mi ti kažeš? Kako ovo bude prošlo? Koliko vas je? 13 vas je na startu? 13 ili 14. Da? Bude gužve. Dosta. Nisam baš previše pratio sad koje start pozicije imaš. A cijele kvalifikacije sam bio prvi i onda dok sam izašao me će ići za par stotinki vestigom. Tako da drugo. Dobro, sad idete vi ste sljedeći, jel tako? Da. Ajde, sretno!